Kroz ovu izložbu prikazan je pozitivan primer srpsko-američke istorije brojnim fotografijama dve savezničke države, koje dokumentuju angažovanje Američkog crvenog krsta u pomoći srpskom narodu tokom Velikog rata. U okviru izložbe predstavljena je i impozantna instalacija napravljena od 66.000 Lego kockica sa motivom postera Spasimo Srbiju, našeg saveznika, kojim je tokom Velikog rata promovisana pomoć Srbiji i angažovanje srpskih dobrovoljaca. Zaboravljeni istorijski projekat je bila prilika da ispričamo mnoge zaboravljene priče o odnosu i istorijskoj povezanosti SAD-a i Srbije. Na primer, mali broj ljudi zna da je postojao odred srpskih pilota koji su leteli na B-92 bombarderima. Taj odred je uzletao iz Italije i bio deo vojske SAD-a, a bitan deo današnjeg foruma je instalacija Lego kocki koja je sastavljena od 60.000 kockica, a koja predstavlja unikatnu sliku iz Prvog svetskog rata sa porukom Spasimo Srbiju. Kompanija Zastava Arms USA, koja je prethodnih godina uspela da se sa oružjem iz kragujevačke fabrike Zastava probije na zahtevno američko tržište, odlučila je da dodatno produbi veze Srbije i Amerike, dve zemlje koje slave 140 godina diplomatskih odnosa, i to sklapanjem strateškog partnerstva sa Halyard Mission Foundation. Kako je Zastava Arms USA postala strateški partner Halyard misije, već smo uradili dvije akcije, ovo nam je treća akcija humanitarnog tipa, ali s tim da je ova kombinacija zaboravljena istorija srpsko-američkih odnosa i uradili smo također donacije za 12 familija radnika Zastava fabrike i donirali smo 3 pametne table u 3 škole. Dve savezničke države iz dva svetska rata, iza kojih stoji mnogo zajedničke istorije, ponovo se povezuju kroz humanitarne akcije. Ovom prilikom dobili smo jednu sjajnu stvar za našu školu. To je mogućnost da unapredimo našu nastavu kroz jednu interaktivnu tablu koju smo dobili od Zastava oružja, za što koristim priliku da se zahvalim svima, i posredniku Halyard fondacije, ali i Zastava oružju u ovom trenutku. Čitava ova priča u nama je rodila novu ideju da jednu učionicu u našoj školi posvetimo srpsko-američkom prijateljstvu i verujemo da će to u nekoj bližoj budućnosti i da se desi. Verujem da će sličan skup ovome biti tada i u našoj školi i da će svi ljudi koji su posredovali prilikom dobijanja ove donacije na kraju biti ponosni i sigurni da to što su uradili je zaista bio pravi put. Ova izložba biće dostupna za javnost do 15. decembra 2021. godine. Za nove sadržaje na našem YouTube kanalu kliknite subscribe.